atuptos Ebajet lo ekarulo apiai ilukuminiare akaisare aluunim ka ilukuminiare akaisare aluongon Kanu etemlo kamuda nges ebongut kwapa noi itiriana ka ekarulo apiai ilukuminiare akaisare aluyare ka ilukuminiare akaisare aluunim ne obu etem itutub Ebajet lo edepare timilionin akwatat nu kere nges itigogongit araban na ekanslolo kamuda Juliet Asengom kabetem la muda apota aitojo kisi aitutubu Ebajet lo okara lo 2023-2024 kede ikapunlue edepatos emilion na kaisa kanyaluka nyape ikapununa posa bilata aigwe nikinoto makiro sinenwepo na so ditetel kata kera pose gwe xikapununu toma akira nwe kama narakeda yuara nari yunti be toma yuara ngeseji arena bakin potsa teka xikapununda aigwe kintoma na kor nara lolo akorda ngesiji aruto manoi apotsa teka tikapununda aigwe kisoto manangaleu Kosodi na erai agirigiran na akor otemlo kamudam Judith Agojo nges ebala mam Ebajet lo ebeit angarakin owailo akor otem update Ebajet lo okara lo mam lo lechai ekota pugano ngoli asoda no kamuri nyakuta Ebajet ekwapunoi mam ngajeni nyoberona jekile Ebajet lo kamude jai kwapunoi mam Ebajet belarani ngetene job Ikansilan kes echamutos mam etem elosi aitodolkin ejana kine ka ebeitor atuptos Ebajet lo etem kende sare Ebajet lo di compare ngajo kere lasi edit narai to mi boro pulo iso amaso kupani gwe kisa afa ma Ebajet lo ebuna achama isa pukuno rotini chielo arokoko so doje need the community be irotine koro pukono roitire kese pera accessinga adekisha sokoni so ekota pugan otama kewon Ebajet next time jukuni to dem ngese ina aswamuna local government ejokuna epore la anyo Ebajet lo karo alo mame tunga ebuna mera intoma nara ekirioki kapulo ebika kira pugan tomo local government or tomo temwan mame buna ina ni implementation olo sejo nara iwanjo lolo owailo roti ekirioki kapuna depar Kanuka TV East Philpopio o district aloka osorotim